Hello guys, so welcome dire sa to ang video, dire sa to ang Facebook or YouTube na to makita. My name is Boss Jake TV. I'm the founder and coach sa DBCA Freelancer. So basically, I'm teaching people how to become a virtual assistant, Facebook ads freelancer, or anything, no? Basta makatrabaho lang ka online. Today, magstorya ta about boosting. So ng boosting, ang boosting is usually makita nato na sa dire kung isa ta ka admin sa Facebook page, makita nato na i-boost post. Meaning magud sa boost post, mas daghang mga tao makita ani. Okay na mga tao. Now, a lot of advertisers then na mas prefer daw nila nga dito mag-boost kay batid og effect. Well, for me, sa kuha, actually ang boosting is also part of advertising. So kailangan gyapon ta buhaton. In fact, na ako'y isa ka amigo dre sa moang area na happen to na siya nag-boost siya. Regular boosting na i-boost bitaw dre. So nagabenta siya og kanang design because he is an architect, no. So kato nga 1,000 nga budget lang iyang gikuan dito, iyang gi-boost for 1 week, nakakuha din siya duha ka kliyente. So gikan sa boosting. So siguro naka-sale siya dito mga more or less mga 1 point something million. So sa 1,000 pesos lang, imagine nimo pila ka times ROAS atong return on ad spend. So dire no kaninga business sa Facebook, pwede rin jud kaayo ka mag-boost post. Kung uban mga coaches mingon sila nga ayaw nila pag-boost kay sayang imong kwarta, pero actually mas gwapo mag-boost ka. Kay ang boosting magud is mura po siya og kanang engagement. Okay, so karon tudloan ta mo sa pag-boost sa post pinaagi sa auto ta sa ad account karon. So kani akong gipakita sa inyo nga Facebook page. Mo ni ang gigamit namo kay isa ko sa mga admin dre advertiser ading nga page. It's a Christian community na among gina-promote. So basic lang itong ikuan sa inyo. So instead of the regular boosting, di ba ang regular boosting mo adto man na dere, i-click nato ni for example, then we will be redirected dere ani nga page, di ba? Mo man atong the usual, di ba? Makita dere ang targeting ana. So muna yung mga style nila sa boosting. Ako karon na pag isa ka idea about ani kay you're gonna be putting your account here at risk. Example man ko dani account na ginamit dere Ariaviel. So if ever maano na siya ma-disable, there's a possibility na dili na ko advertise because of the restriction. So muna atong ginalikayan. So instead of like the regular boosting na imong buhaton, I would suggest na to go directly sa ad account. Okay? So this is the ad account na atong ginagamit ani. Okay, so as you can see here, nag-account error pa siya kay wala pa siya enough, wala pa yung budget na kabutang dere. So nakagwapo ko dani guys, akong gibutang dere kay prepaid. Kung sulti tag prepaid, bayaran nimo una before ma-charge ang account si mo. Okay, so ako siya gina-prepaid kay mas ganahan ako siya nga magbutang og kwarta unlike sa credit card nga sige lang siya dagan. Nakagwapo mo gud sa prepaid good. Example, ma-pause ang imuhang kay walay kwarta nakabutang dito. So okay gapon kaya sa kuha ka, let's say for example from 12 midnight to 6 in the morning, ako na siya ginapasagdaan na walay ad magdagan dia, walay ads magdagan. So ang prepaid nindot siya gamiton kay nga maka-stop ka to a certain hours, no. So okay kayo siya. So karon before ta maka-add, kailangan na to og i-loadan muna nato ato ang account. So this is the account na I've been using. So kaning ad account. So mag-add lang ta, no, kagwapo ani pud ta mag-add og GCash, Paymaya. Sorry, magdutukan mo ko. Okay, ipakita dre ha, okay. So the usual lang ko di akong ginabutan dre 300 lang ana. Tapos na po yung nakabutang dre na credit card, debit card. So ako usually, example, tagaan mo example, let's say for example, Paymaya itong gamiton. So yun na kayo, click na itong next. And of course, kailangan po na ito ang imong Paymaya naka-connect na po dre sa imuhang account. I mean, naka-open ka, naka-login ka. Kaya para aturan na siyang i-scan karon. Okay, it may take a while to load up, pero just wait for it to load. So example ana, so open Paymaya and then it will open up into new tab. Okay, wait for it. Yan, so click natong continue. So muna na siya, ako na siyang scan using my scanner sa Paymaya. Yan.
So click na akong continue, budget 300, pay now. So nagbayad ako dali kayo. So muna na ana lang ka simple. So back to merchant. So ganina, nakita na ang atong account nagka-account error because wala pa si budget. Okay? So since na-load na nato siya, all we have to do is refresh this. Pag ma-refresh natin na siya, automatic naka-active na yung account, di ba? So muna yung account ron, makita to diya ang active na yung account, di ba? Nakita to active na. So that's okay. So ang ako itudlo nga method sa inyo, it's actually gihapon, mura gihapon siya boosting, pero mas preferred ako siya gamiton kasi we are gonna be using the ad account. So let's say for example, we wanna mura na siya PPE or post page engagement. So in order for you to do that, pinakauna buhaton mo is mag-create ad, of course, and make sure na naka-post na siya daan. Okay? Di ba natin kitawag na social proof? The more nga nag-like, share sa imong post sa imong Facebook, the more the more people will say, oy, okay din siya or legit din siya. Okay, so let's try to promote ito kasi mo na yung pinaka ganahan ako. Okay, daghang kay tao, I wanna try to like boost this one using dito sa akong method na itudlo sa inyo, guys. Okay, let's go back here to the ad account. Sayon na kayo, create lang dayon engagement then click continue. During a part, guys, I'd recommend na to use the manual. Ayaw yun mo pagkuhan pa rin tailored messages campaign kay feel lang ko kay mormal na siya. Click na to continue. Okay, go back and then butangan nato rin siya og Jake, tapos name the feast, tapos Reels promotion. Okay, Reels mo ko yung promotion. Tapos ako siya i-run tomorrow. So tomorrow is 6:15, June 15. So ako lang siya pasagdaan, close. Yan. Dire go back to the sa ad set. Dire make sure na to, guys, na atong i-select ang the fees na na page, which is muna akong gina-manage karon. Okay, then dire sa messaging app, dire sa karon sa on your ad, dire ato i-zoom on your ad, get people to watch a video or interact with your post. So kanitong buhaton, kanitong pilion, then dire papilion baka video views, post engagement, event responses, reminder set. So ako usually ginaputang dire is post engagement lang. Okay, post engagement. Then when you're done with that, so pwede na tadre as low as 200 pesos or 250. It doesn't matter, ikaw rin bahala. Then make sure you need to change the date kasi the earlier the 12 midnight mas better siya. Okay, then boom. Okay, then since we are gonna be targeting Digo City alone, so of course din ako na i-target ang whole Philippines because bad ako akong costing diya, right? So akong i-target there is only Digo City. Yan, okay, Digo City. And then i-maintain ako ng 25-mile radius. Kaya kung ako na siya i-50 or so more than that, medyo ma-appeal lang Davao City and I don't want that to happen. So 25-mile radius is pretty much good with me. And then dire advantage audiences, dinala ko siya, ako lang siya pasagdaan. Tapos ako siya i-rename nga within Digo City lang. Digos, tapos 25-mile radius. Ana magbuhat og ads, guys, ha. Labi namoy client. So mas better, mas detail lang inyong ipambuhat. Okay? Then after that, as you can see here, verifying the changes, wala pa siya enough na data karon. So akong buhaton dire, moadto ko dire, then moadto ko dire sa baba. Dire kabantay kani. Use existing post. Atong buhaton karon na post is existing. Okay? Then ato to dire sa media. Select post. Unsa nga post atong i-kuhaon. Okay, then kagwapo tran existing post nimo dire, makita ni siya. Okay, so I think this is the picture. Akong tanawon dire, ako lang recheck ha kung unsang caption ako gibutang didto. I-try na to ni kung mag-promote na to ng Reels o dili. So baba lang ta. Yan sa Facebook and sa baba lang ta. Yeah, I think this is the one. Ako like click on continue. Boom. And there you have it, no? Nakita na nato dire mo ni ang iyahang preview. So basically, kaning post nako originally na sa Facebook page, pwede na nako na siya i-advertise karon. The good thing about that is mura siya boosting. Since ato ang marketing objective or atong campaign is to get more likes or get more
comments and shares dito sa ato ang kaning nga post, then probably after how many days, after a few days, from this engagement lang, kaning gamay lang kay engagement, tanawan ninyo, nasa less than 10 engagement lang. Hopefully after, you know, putting up the ad, mas daghan tag makuha na engagement since mo na tong goal. Actually, ang engagement is actually pretty cool kasi nindot siya, no, kay it builds up your credibility as a page, as a brand, as a business. So ayaw jud mong kahadlok na mag-run mo ka ng Facebook page engagement kay wa kabalo mo na makatabang si mo, you know, in your business. So once you're done with that, you can just basically click on publish, and then pwede na ka hulat na lang ka mo spend siya, and yeah, muna siya. So basically kana lang guys na ato ang training for today, and inviting you to join sa akong live training. So if you want to become a highly paid Facebook ads freelancer, na ako'y training ana. So if you want to join, just I'll be sending out the link somewhere in the comments. So if you want to join, this is a live training, di siya recorded. Live training, di siya in Bisaya, so para masabtan jud ninyo. So if you're interested, just click the link kung naa may link karon. And see you. I hope to see you inside my webinar. Thank you guys, and have a great day. God bless everybody. Let's go.